yang busuk. Mata bayar penghasilan lain. Oke deh. Menu fried rice, salad yang busuk. Ini kamu jual juga. Kita coba Faiza deh. ছয়খানে 50 yang mana sel thangku tuh no Sahai sih, क्या तो सागर में लोग लोग कौन सा आपके पास Solis kali 50 kaca. Dari 100 kena kok sel thang le yo 100 টাকা bah pas besar ha iya deh kuat maksudnya Cina harus tada awalnya lebih segera teh atau apa sih nah kepa aja pas besar lah finish sarwa interview na di pila sekarang banget zero interview na